در 4 فصل سال برای اقتصادی، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ намоед ба паёми шодбошии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати фарорасии моҳи шарифи Рамазон. هموطنان عزیز، همه شما را به مناسبت فرارسی ماه مبارک رمضان، ایام فیض و برکت، خیر و سخاوت، صبر و تحمل، بخشش گناهها و هدایت مردم به عملهای نیک و شایسته صمیمانه تبریک میگویم. و خاندان هر یک شما روزگار آباد و آسوده، سعادت زندگی و در همه کارها و فضیلت‌های انسانی موفقیت و کامیابی آرزو می‌نمایم. ماه شریف رمضان با حکمت‌های خود در تعلیمات دین مبین اسلام جایگاهی خاصه دارد، زیرا خداوند در این ماه صبر و تحمل، مهر و محبت و خیر و سخاوت را از میان دیگر عبادت‌ها انتخاب کرده است و به آنها مقام مخصوص داده است. در خاطر باید داشت که حکمت روزه ماه رمضان تنها خودداری از خوردن و آشامیدن و عبادت کردن عبارت نیست، بلکه در این ماه مبارک پاکیزگی باطن و ظاهر، دوری جستن از کینه و عداوت، اختیارداری نفس و بیشتر انجام دادن عملهای شایسته در جامعه جایگاه خاصه دارد. پرهیزگاری، سخاوتمندی به اطرافیان، دست نیازمندان را گرفتن، از روی توان و امکان کمک کردن به نزدیکان خود و انجام دادن دیگر عملهای نیک و ثواب از جمله ارزش‌های میباشند که در این ماه برای مسلمانان ثوابی بیشتر دارند. شخصی که در این ماه مبارک یک عمل نیک یا یک کار خیر و ثواب را انجام می‌دهد، مانند کسی است که 70 عمل فرضی را در غیر این ماه انجام داده است. مخصوصاً باید تأکید نمود که دین اسلام احترام گذاشتن به مقام و منزلت پدر و مادر را از جمله ارزش‌های بلند دانسته، خدمت به آنها را از همه عبادت‌ها بالا گذاشته است. به این معنی
در حدیث آمده است که نیکی کردن به پدر و مادر افضلتر از نماز و روزه و حج و عمره می باشد. یکی از عملهای خیری که ثواب بیشتری انجام دادن آن محض در ماه شریف رمضان تاکید شده است، صدقه به یتیمان و معیوبان، عائله های بی‌سرابان و کمبزاعت و دیگر نیازمندان به شمار می رود. همچنین در خاطر باید داشت که طبق تعلیمات و احکام دین مبین اسلام با گرفتن فطر روزه در نوبت اول یتیمان و معیوبان و نیازمندان و عائله های کمبزاعت حقدار می باشند. در این بابت پیامبر گرامی فرموده است بهترین و با ارزشترین صدقه آن است که در ماه رمضان انجام گیرد. فراموش نباید کرد که شرط قبول عملهای خیر انجام دادن آنها از روی اخلاص بوده. در اجرای آنها باید حد اعتدال رعایت گردد و به اسرافکاری و ظاهر پرستی و خودنمایی و زیاده روی راه داده نشود. خصوصاً رعایت انصاف در خرید و فروش مال و محصولات، خودداری کردن از آراستن دسترخوان سرخرج و استعمال از معیار زیادی خوراک سرغذا در این ماه بسیار مهم است، زیرا عملهای ذکر شده و ماهیت این ماه مبارک عموماً سازگار نیستند. باور دارم که مردم شریف تاجیکستان این حکمت‌های ماه رمضان را درست در نموده با نیت نیک و قلب پاک و طاعت و عبادت مشغول شده فضای صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را در کشور عزیزمان باز هم مستحکم می‌گردانند. هموطنان گرامی، ماه مبارک رمضان به دوره آغاز موسم کشت و کار بهاری راست می آید. این از هر یک ما تقاضا می نماید که با استفاده ثمرناک روزهای بهاری اهمیت اولین درجه داده برای اجرای سریوقتی و باصفت کارهای کشاورزی کوشش نمایید. با در نظر داشت وضع مرکب جهان امروزه که در نتیجه تغییریابی اقلیم، بحران‌های اقتصادی و دیگر عامل‌ها بسیار کشورهای دنیا با مشکلات نرسیدن مواد غذایی و بالاروی نرخ‌ها روبرو گردیدند. مسئله تأمین امنیت آذوقه‌واری کشور اهمیت مخصوص پیدا کرده است. در چنین شرایط استفاده عاقلانه و ثمرناک هر یک وجب زمین با مقصد افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی، تامین نمودن بازار داخلی و کاهش دادن وابستگی از واردات محصولات غذایی وظیفه مهم و مسئولیت ایمانی و
انسانی هر یک ساکن کشور به حساب می رود. یعنی همه ما باید در حفظ امنیت آزگواری مملکت توسط زحمت صافدلانه، استفاده ثمرناک آب و زمین، تخمی‌های اعلی صفت و رویانیدن حاصل فراوان سهمگزار باشیم. در برابر این وسعت کارهای کشاورزی، فراهم آوردن جایهای کاری نو، بنیاد باغ و تاکزارها و اجرا کردن عملهایی که به بلند برداشتن سطح زندگی اهالی خدمت میکنند، در دین مبین اسلام حکم صدقه جاریه را دارد. علاوه بر این ما باید با در نظر داشته وضعیت حساس جهان معاصر به مسئله صرفه سرشتکاری، راه ندادن به زیاده روی و اسراف کاری و ظاهر پرستی اعتبار دائمی دهیم. ما باید در فکر اهل عائله، فرزندان و نزدیکان و پیوندان خود باشیم. اینچنین تعلیم و تربیت فرزندان، صاحب علم و دانش و کسب و هنر گردانیدن آنها وظیفه و قرض هر یک ما می باشد. زیرا آموزش علم چراغ است که در هر دور و زمان انسان را به راه درست و آینده نیک راهنمایی میکند. و اولین آیتی که در قرآن مجید نازل شده است، اقرا، یعنی تاکید به خواندن و از خود کردن علم می باشد. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که تشویق فرزندان به علم آموزی و از خودکنی کسب و هنر، فرموده احکام دین و بهترین خدمت در تربیت نسل نورس و جوان به حساب می رود. دولت و حکومت مملکت در سمت آموزانیدن علم و دانش و کسب و هنر و نورسان و جوانان اقدامات زیادی را عملی کرده ایستاده است، ولی باید پدر و مادران نیز وظیفه مقدس خود را در تعلیم و تربیت و باسواد و صاحب معرفت گردانیدن فرزندان، یعنی به خاطر آینده با سعادت آنها اجرا نمایند. هموطنان عزیز، حالا کشور ما مرحله تشکل و تکامل دولت ملی را طی کرده ایستاده است. قانونیت بنیاد دولت ملی معاصر تقاضا میکند که هم ارزش‌های اسلامی و هم رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملی باید در تقویت ثبات و آرامی و آسایش و سعادت مردم تاجیکستان قرار داشته باشند. امسال را ما با افتخار جشن مقدس و بزرگ ملی 35 سالگی صاحب استقلالی کشور محبوبمان، سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی اعلان نمودیم. این سال پر افتخار برای هر یک فرد جامعه امکانیت است که
با زحمت و عمل سازنده خود در پیشرفت دولت و شکوفایی و آبادی وطن محبوبمان سهم گذارد. با این وسیله ما نه تنها جشن بزرگ صاحب استقلالی را تجلیل می نماییم، بلکه آینده درخشان کشور را نیز برای نسل‌های آینده بنیاد می‌کنیم. در خاطر باید داشت که کارهای آبادانی از جمله بنیاد و از نوسازی راه و پل‌ها، مؤسسه‌های طبی و مکتب و کودکستان‌ها به صدقه جاریه داخل می‌شوند و طبق تعلیمات دین مبین اسلام برای انجام دهنده آنها ثواب و ثمره زیاد را فراهم می سازند. هر یک شهروند کشور می تواند یک کار نیک انجام دهد، یک گوشه دیار را آباد سازد و حس وطن دوستی و افتخار از وطنداری خود را در عمل نشان دهد. با استفاده از فرصت می خواهم منتداری صمیمی خود را به مردم شریف کشور، خصوصا صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه که در چنین کارهای خیر و ثواب سهمگذاری کرده هزارها انشاءات استحصالی و اجتماعی از جمله راه و پل‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی بنیاد کرده ایستادند بیان نمایم. ما را ضرور است که من بعد نیز صاف دلانه زحمت کشیم، فرزندانمان را در رویه وطن دوستی و وطن پرستی و حس بلند ملی تربیت نماییم و تاجیکستان را همچون وطن آباد و زیبا به نسل‌های آینده میراث گذاریم. ما باید همیشه متحد و سرجم باشیم و تمام سعی و تلاش خود را برای حفظ صلح و ثبات کامل کشورمان، آبادی وطن محبوبمان، رشد دولت صاحب اختیارمان و بلند برداشتن آبروی آن در عرصه بین المللی روانه سازیم. با امید آبادی و پیشرفت بازم بیشتری وطن عزیزمان تاجیکستان، بار دیگر فرارسی ماه مبارک رمضان را به مردم شریف کشور تبریک گفته و هر فردی ملت دل شاد و خانه آباد، بخت و اقبال بلند و صلح و آرامی ابدی آرزو می نمایم. ماه شریف رمضان مبارک باشد هموطنان عزیز. کیست استقلال را معمار جز این مرد راد؟ کیست استقلال را معمار جز این مرد راد؟ رحمت حق بر روان پاک مامش باد کینه ها یک سو نهاد و ملت داد او نجات. کینه ها یک سو نهاد و ملت داد او نجات. اهریمن پرسوگ و هرموز زبتکارش گشت شاد. نقب و برق و کاخ و منزل راه و میدان ساخت او. از دوشنبه
او بخارا کرد با رنج زیاد. شهرت و نامی خراسان او فزود از همتش. تا جهان برجاست یادش می کند این ملک یا او پیام شاهنامه برد بر هر خاندان. روح فردوسی کند نامش به گیتی رمز داد. تاجیکستان او نگین کرده در تاجیکیان. چون کوروش و آل سامان پایه دولت نهاد. پارسیگو می کند از رهبریش افتخار. شاد زی با پرچمی سازندگیت شاد شاد. имрӯз тоҷикистон дар марҳилаи нави рушду созандагӣ қарор дорад. аз бунёди роҳу пулҳои замонавӣ то ифтитоҳи мактабу беморхонаҳои муосир, аз рушди саноат то ободонии деҳоту шаҳракҳо, ҳама самараи сиёсати созандаи давлату ҳукумати кишвар. масъулият ба хотири фардои дурахшон. ҷилои ҳувият аз атласу адрасҳои рангоранг то чаканҳои зебо бо ҳунармандона, ҳар нақшу нигоҳ қиссае аз гузаштагон мегӯяд. либоси миллӣ на танҳо зебоӣ, балки ҳувият, арзиш ва анъанаҳои миллати тоҷикро таҷассум мекунад. дар саросари мамлакат корҳои обёрии заминҳо ва соилмустаҳкамкунӣ бо суръати тоза идома доранд. аз тоза намудани каналҳо то бунёди иншооти нави обтақсимкунӣ, аз таҳкими соилҳои дарёҳо то ҳифзи заминҳои корам аз хатари обхезӣ. ҳамаи ин тадбирҳо ба хотири таъмини амнияти озуқаворӣ ва ҳифзи муҳити зист. шинонидани ҳар як ниҳол рамзи ободонӣ, тозагӣ муҳит ва ғамхорӣ ба наслҳои оянда. бо рӯҳияи баланди созандагӣ ва ҳисси масъулият нисбат ба табиат, маъракаи ниҳолшинонӣ дар кишвар идома дорад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода Саид Муҳаммад Атабак, вазири саноат, маъдан ва тиҷорати ҷумҳурии исломии Эронро ки бо сафари корӣ дар Тоҷикистон қарор дорад, ба ҳузур пазируфт. зимни суҳбат, вазъ ва дурнамои муносибатҳои ду кишвари дӯсту бародар дар соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ гардид. бо қаноатмандӣ зикр гардид ки ҳаҷми тиҷорат байни Тоҷикистону Эрон дар соли 2025 ба $483 миллион расидааст ки нисбат ба соли 2024 28% зиёд мебошад. ин нишондиҳанда гувоҳи таваҷҷӯҳи рӯзафзуни доираҳои соҳибкории ду кишвар ба имкониятҳои мавҷуда дониста шуд. дар мулоқот ҳамзамон ба густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, саноати коркарди маъдан, мошинсозӣ, кимиё, истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ, хӯрокворӣ, саноати дорусозӣ, кишоварзӣ ва таъсиси корхонаҳои муштарак таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. дар шаҳри душанбе бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Усмонали Усмонзода ҷаласаи гурӯҳи корӣ оид ба истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ дар шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ баргузор гардид. иштирокдорони ҷаласа масъалаҳои марбут ба пешгирии талафот ва истифодаи ғайримақсадноки қувваи барқро дар моҳи январи соли 2026 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирии насб ва истифодаи таҷҳизоти истеҳсоли криптоасъор, ғайримақсадноку ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ, паст кардани талафот ва ҷамъоварии пурраи маблағи нерӯи барқи истифодашуда аз ҳисоби вазорату идораҳои дахлдор ва котиби шӯрои амният, комиссияи кории доимоалкунанда бо роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмонали Усмонзода таъсис дода шудааст. зимнан ба ин дар филиали шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҷаласаи гурӯҳи корӣ таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид ки дар он масъалаи пешгирии талафот ва ғайриқонунӣ истифода бурдани нерӯи барқ дар моҳи январи соли 2026 ва рафти иҷрои супоришҳои додашудаи комиссияи кории доимоалкунанда
از 13 نوامبر سال 2025 اوید با استفاده غیرقانونی و غیر مقصدناک نیروی برق در شهر و ناحیه‌های فیلال شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه‌های تابع جمهوری مورد بررسی قرار داده شد. وابسته به رفت اجرای سپارش‌های قبلا در جلسه کمیسیون کاری وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌های اشکار گردیده در فعالیت فیلال شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه‌های تابع جمهوری گزارش شخصان مسئول شنیده شد. اوید به فعالیت فیلال شبکه‌های تقسیمات برق ناحیه‌های تابع جمهوری در ماه ینور سال جاری و وابسته به برطرف نمودن کمبودی‌ها و اجرای سپارش‌های در جلسه قبلی داده شده از جانب مسئولان جمعیت سهامی شده شبکه‌های تقسیمات برق حسابات پیشنهاد گردید. وابسته به وضع واقعی زیستگاه‌های برقی، عامل‌های اساسی افزایش تلفات، نشاندهنده‌های تجارتی، قرضداری، جمع‌آوری مبلغ نیروی برق استفاده شده و از معیار مقرر گردیده زیاد استفاده بردن نیروی برق تحلیل گردید. قید گردید که تلفات نیروی برق بیشتر در شبکه‌های برق شهر و ناحیه‌های وحدت، ورزاب، یاوان و رودکی به نظر می‌رسد که از معیار زیاد می‌باشد. соли 2025 510 маротиба парчами давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ барафрохта шуда 140 маротиба суруди миллӣ ба ифтихори пирӯзиҳои варзишгарони тоҷик танинандоз гардид. дар шаҳри душанбе маросими ҷамъбаст ва ҷоизасупории соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар соли 2025 баргузор гардид. гузориши Омина Одиназода. امروز در فضای افتخار و سرفرازی مراسم جنبستی و جایزه سپاری ساحه تربیت جسمانی و ورزش برگزار گردید. با دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مبلغ عمومی 2,400,000 سومانی برای ورزشگرانی که در سال 2025 شرف تاجیکستان عزیز را در سطح بین المللی بلند برداشتند سرفراز گردانیده شدند. در مهمانخانه کراون پلازای شهر دوشنبه مراسم جنبست و جایزه سپاری ساحه تربیت جسمانی و ورزش در سال 2025 برگزار گردید که در آن معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان و نمایندگان وزارت و اداره ها اشتراک داشتند. نخست به اشتراکداران فیلم مستند که فراگیر دستاوردهای ساحه ورزش در سال 2025 می باشد پیشنهاد گردید. معاون سروزیر مملکت دلربا منصوری ضمن سخنرانی ابراز نمود که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص دستگیری و توجه دائمی پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ورزشگران کشور در مسابقه های سطح بلند اشتراک فعالانه نموده برای باز هم بلند برداشتن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و صدا دادن سرود ملی تلاش ورزند. سال 2025 برای فعالیت فدراسیای کشتیگیری تاجیکستان خیلی یک سال خاطرمان بود که ما در یک جایگی با فدراسیای تاجیکستان و در یک جایگی با فدراسیای جهانی کشتیگیری توانستیم که در 74 دولت جهان این نمود ملی اجدادی رو یعنی که فدراسیش رو در تأسیس دهیم در دولت‌های خارجی و اعضایان خود رو به یک شماره خیلی یعنی که بالا رسانیم. نگفته نماند که در سال 2025 فدراسیای کشتیگیری تاجیکستان با خیلی نتیجه های دسترس یعنی که سرفراز گردید و ورزشگران ما توانستند در ششمین جام محترم رئیس شهر بخشیده به کشتیگیری ملی در میان 27 دولت جهان دستاوی مقام اول رو به دست بیارند. ثمره سیاست سازنده و غمخوری‌های پیگیرانه در آن ظاهر می‌گردد که تنها سال 2025 1540 ورزشگر از جمله 450 بانوی عضوی دسته‌های منتخب کشور از نمودهای المپی و غیر المپی در 112 مسابقه بین المللی اشتراک نموده به خزینه ورزشی مملکت 510 مدال از جمله 140 طلا، 166 نقره و 204 برنجی وارد نمودند. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال 2024 62 مدال زیاد می باشد که از رشد باثبات و تمایل افزاینده دستاوردها گواهی می دهد. مینه‌داری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که جایزه سپاری ها می‌شود که به ما قدردانی می‌کنند. از پیش ما را مسابقه که چمپیونات آسیا، چمپیونات جهان
мо ро аз пеш интизор аст ки мо меҳнату заҳмат кашида парчами тоҷикистонро баланд бардорем. мавриди зикр аст ки соли сипарӣ шуда 510 маротиба парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ барафрохта шуда 140 маротиба суруди миллӣ ба ифтихори пирӯзиҳои варзишгарони тоҷик танинандоз гардид. дар идома маросими қадрдонии ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ дар номинатсияҳои соҳавӣ баргузор гардид. эмомалӣ нуралӣ барандаи ҷои дуюм дар чемпионати ҷаҳон ва ҷои сеюм дар чемпионати осиё оид ба ҷудо, хусравхон раҳимов ҷои дуюм дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс, раҳимов тимур ҷои сеюм дар чемпионати ҷаҳон ва ҷои дуюм дар чемпионати осиё, обид ҷебов ҷои сеюм дар чемпионати ҷаҳон ва ҷои сеюм дар чемпионати осиё, акмал убайдов ҷои сеюм дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс, шаҳриёр даминов ҷои якум, дуюм ва сеюм дар чемпионати осиё оид ба қайиқронӣ, муҳаммад солеҳ қувватов ҷои сеюм дар чемпионати осиё оид ба ҷудо ва дигар варзишгарон қадрдонӣ гардиданд. гуфта шуд ки масъулини соҳа ва варзишгарони бонангу номуси кишвар минбаъд низ бо эҳсоси баланди ватандорӣ натиҷаҳои варзиширо боз ҳам афзун намуда парчами давлатиро дар арсаи байналмилалӣ парафшон нигоҳ медоранд. давоми солҳои 2022-2025 дар вилояти Суғд наздики 13 000 иншоти гуногун таъинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва нақшаи созандагӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ барзиёд иҷро гардид. соли равон мақомоти маҳал дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону аҳолии вилоят нақшаҳои нави созандагиро таҳризӣ намуданд ки дар доираи он иловатан 3000 иншоти нав дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бунёду навсозӣ мешаванд. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. дар вилояти Суғд мақомоти давлатӣ ва соҳибкорону аҳолӣ азм доранд ки дар муттаҳидию ҳамбастагӣ то моҳи сентябри соли равон бештар аз 3000 иншооти таъиноти гуногунро сохта ба истифода диҳанд. дар ин давра танҳо дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд бунёди 400 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст. дар идомаи тадбирҳои созандагии ободонӣ, зиёд шудани нақлиёт ва рафъи мушкилоти танбашавӣ дар шаҳри Хуҷанд тасмим гирифта шудааст ки васеъкунии роҳҳои марказӣ, кӯчаи ба номи Рифат Ҳоҷиев, ташкили роҳҳои пиёдагард, ташкили гулгашти зебо дар шафати роҳҳо анҷом диҳанд ва ҳамзамон яке аз тадбирҳои муҳим ки дар ин самт мусоидати калон менамояд, бунёди пули нақлиётгард дар болои дарёи Сер мебошад. аз рӯи лоиҳа пуле ки маҳаллии 12-ро бо маҳаллии Раззоқ пайванд месозад 310 метр дарозӣ дошта дар асоси лоиҳа аз 4 хати ҳаракат иборат мебошад. корхонаи мо лоиҳаи мазкурро тарҳрезӣ карда истодааст. паҳноии купрук дар умум 18 метр мебошад, раҳи мошингузар 12.5 метр ва аз ду тараф пиёдагард бо паҳнои 225 метр ба инобат гирифта шудааст. дар ин баробар дар шаҳри Хуҷанд сохтмони бинои лоиҳавии қабули меҳмонони расмӣ бо лоиҳаи зебои замонавӣ оғоз шуда, ҳамчунин сохтмони бинои маъмурӣ ба кормандони суди вилоят, иншооти алоҳидаи корӣ ба кормандони палати савдо ва саноати вилоят аз воситаҳои беҳтар намудани шароити кору фаъолият ва кормандони ниҳодҳои давлатӣ маҳсуб меёбад. бинои суд ки дар асоси лоиҳа бо назардошти таҳхона аз 8 ошиёна иборат аст ки бо маблағгузории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бунёд гардида, корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ИСМИС бо сатҳу сифати баланд иҷро менамоянд. дар шаҳри Хуҷанд то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ биноҳои маъмурии суд ва палати савдо ва саноати вилояти Суғд бояд ба истифода дода шаванд. бино аз 5 ошиёна иборат буда бо тамоми шароитҳои замонавӣ барои кормандон сохта мешавад ва тӯли солҳои фаъолият ки 65 сол боз палати савдо саноат фаъолият дорад, бинои асосии худро соҳиб набуд ва имрӯз мо дар сиёсати хиратмандии пешвои миллат соҳиби бинои асосии худ мешавем ва ин барои дастгирии соҳибкорӣ, ҷалби сармоя, ташкили корхонаи муштарак, муаррифии имконотҳои сармоягузорӣ вилоят нақши худро мегузорад. барои таъмини сокинони вилоят бо молу маҳсулоти кишоварзӣ, нигоҳдории маҳсулот бо ҳаҷми зиёд ва марҳила ба марҳила истифода аз он дар маҳаллии 14 ва 15 шаҳри Хуҷанд аз тарафи муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер иншооти калон, анбори нигоҳдории маҳсулот бо ғунҷоиши 2000 тонна ва сардхонаи замонавӣ бо ғунҷоиши 1000 тонна дар маҷмӯъ нигоҳдории 3000 тонна маҳсулот дар як вақт бунёд шуда истодааст.
که حالا مرحله آخر کارها مجهزسازی آن ادامه دارد. همزمان با سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت بنیاد مکتب کودکستانها با مرام ادامه دارد. در 18 شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت از طرف اداره ساختمان اساسی و سهامگذاری صاحبکاران بنیاد 70 بناهای تعلیمی و 60 انشاءات تا مکتبی برای فراهمسازی شرایط بهتر تعلیم و تربیت به خوانندگان و فراگیری بیشتر کودکان و مؤسسه‌های تا مکتبی جریان دارد. در نزد مؤسسه دولتی گیمنازی رقم 13 در شهر خوجند ساختمان بنای علاوگی لایحه‌ای برای تا 1000 نفر خواننده در یک بست آغاز گردید. در محله سری بلندی شهر خوجند با فرمایش اداره ساختمان اساسی ولایت بنای محتشم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 26 ادامه دارد که 40 نفر ساختمانچیان مشغول کارند. در آینده با مورد استفاده قرار دادن بنای مؤسسه تعلیمی رقم 26 برای 3000 خواننده در 2 بست شرایط بهتر آموزش مهیا می‌گردد. با چنین وسعت کارهای سازندگی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مسئولین، صاحبکاران و ساکنان عزم دارند که 3000 انشاءات بنیاد و تعمیر و ترمیم نموده با دستاوردهای سازنده جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را استقبال گیرند. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت، اخبار. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар ноҳияи фархор пешрафти соҳаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла соҳаи тандурустӣ марҳила ба марҳила таъмин гардида шароити хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар гардонида шуд. ҳоло дар ноҳия сохтмони 5 иншоот дар соҳаи тандурустӣ идома дорад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронам. дар ноҳияи фархор бо шарофати истиқлоли комил, ваҳдати сартосарӣ ва сиёсати созандаву бунёдкоронаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои пешрафти соҳаи тандурустӣ бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин намудани муассисаҳои соҳа, беҳдошти шароити хизматрасонии тиббӣ корҳои зиёде амалӣ карда шуд ки ин тадбир ба ҳифзи сиҳатии омма мусоидат мекунад. беморхонаи марказии ноҳия дорои 270 кати бистаринамоӣ буда аз шуъбаҳои ҷарроҳии калонсолон, кӯдакона, таваллуд, бемориҳои сироятӣ, бемориҳои кӯдакона, бемориҳои дил, амрози дарона ва шуъбаи гӯшу гулу ва бинӣ иборат мебошад. таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар қаламрави ноҳия вазъи беморхонаҳо ва дигар муассисаҳои тиббӣ ба талаботи айём симои худро тағйир дода дараҷаи хизматрасонии онҳо низ хеле беҳтар шуд. дастгириҳои асосии расул ваҳдати миллӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи фархор бо ворид шудани таҷҳизотҳои наву замонавие ки барои муолиҷа муоинаи беморон лозим аст, айни замон беморон аз ҳудуди ноҳия набаромада дар худи ҳамин беморхонаи марказӣ аз муоинаи тиббӣ гузашта ба табобат фаро гирифта мешаванд. марказу бунгоҳи саломатие ки соли сипаришуда дар ноҳия сохта ба истифода дода шуд, бо тарҳи наву замонавӣ оро ёфта ба таъсиси ҷойи кории нав, ҳифзи сиҳатии сокинон ва зебову дилрабо гардидани як гӯшаи диёрии мамлакат замина гузошт. ифтитоҳи чунин иншооти ҳаётан муҳим дар марказ ва деҳаҳои дуурдасти ноҳияи фархор ба самараи пойдории истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳу ғамхориҳои беназири президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон рабт дода шуд. дар ноҳия 55 муассисаи диётик ва маркази саломатии ноҳиявӣ ки дар назди маркази саломатии ноҳиявӣ шуъбаҳои ҷарроҳӣ, шуъбаи амрози дарунӣ, шуъбаи ёрии таъҷилӣ ва шуъбаи маркази тибби оилӣ айни ҳол ба 190 000 аҳолии ноҳия хизмат карда истодаанд. дар шуъбаи ёрии таъҷилӣ 13 адад автомошинаи ёрии таъҷилӣ хизмати шабонарӯзии аҳолиро карда истодааст. мавриди истифода қарор гирифтани чанд иншооти соҳаи тиб дар соли 2025 баробари фароҳамсозии ҷойҳои нави корӣ ҳамзамон ба бартараф намудани мушкилоти сокинон дар самти дастрасӣ ба расонидани ёрии аввалияи тиббӣ замина гузошт ки аз ин тадбир кулли сокинон қаноатманданд. тибқи иттилоъ айни замон бо сохтмони 5 муассисаҳои тиббӣ идома дорад ки то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 2 муассиса ба истифода дода мешавад. иншооти соҳа бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва ҷалби соҳибкорону сокинони бо нангу ори ноҳия сохта мешаванд. аз ин рӯ расонидани ёрии нахустини тиббӣ ва пешниҳоди маслиҳату тавсияи муфид инчунин ба роҳ мондани муоширати хуб ба аҳолиру масъулони соҳаи тандурустии ноҳияи фархор яке аз мақсаду вазифаҳои асосии худ меҳисобанд. анваршоҳ сайдализода, ҳомиди шариф, ноҳияи фархор, ахбор.
нашъамандӣ ва қочуқи он ҳамчун зуҳуроти номатлуби аср ҷаҳониёнро ба ташвиш оварда мубориза алайҳи он дар мадди аввали фаъолияти давлатҳо ва созмонҳои бонуфуз қарор дорад. дар ҷумҳурии тоҷикистон баҳри пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии маводи нашъовар бахусус дар сарҳади давлатӣ назорат пурзур мегардад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. ҳифзи марзу буми ватан, истиқлоли давлатӣ ва ваҳдату якпорчагӣ ҳадафи аслии ҳукумат ва мардуми кишварамон ба ҳисоб меравад. бо шарофати заҳматҳои шабонарӯзии кормандони мақомоти низомию ҳифзи ҳуқуқ, суботу амният дар ҷумҳурӣ таъмин буда, ҳаёти осоишта ва ободкорию созандагӣ ҷараён дорад. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ҷинояткориҳои муташаккил, терроризму экстремизм ва нигоҳдории ғайриқонунии силоҳу муҳимоти ҷангӣ, муборизаи беамонро бар зидди қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир низ ба роҳ мондааст, зеро маводи мухаддир боиси афзоиши бемории нашамандӣ ва таҳдид ба генофонди миллӣ мегардад. дар натиҷаи роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи назди сарҳадии деҳаи кишти ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин боз як далели қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашаовар дар ҳаҷми махсусан калон ошкор ва пешгирӣ гардид. зимни амалиёти боздошткунӣ, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон Собиров Ғуломалӣ Ҳусайнович, соли таваллудаш 1968, зода ва сокини деҳаи кишти ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва Сайфуллоев Сайфулло Достиевич, соли таваллудаш 1970, зодаи деҳаи кишти ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, сокини шаҳри Душанбе ноҳияи Сино, боздошт ва аз дохили автомашинаҳои шахсии онҳо тамғаи Opel 69 бастаи маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. дар рафти чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ аз рӯи нишондоди Сайфуллоев Сайфулло ва Собиров Ғуломалӣ муайян карда шуд, ки қочоқбарони афғон хатти сарҳади давлатиро дар самти деҳаи кишт ғайриқонунӣ убур карданд ва маводи мухаддирро интиқол дода, онро дар махфигоҳ пинҳон намуданд. сипас тибқи маслиҳати пешакӣ боздоштшудагон шабона ба он ҷо рафта маводи мухаддирро аз махфигоҳ дастрас намуданд. онҳо мақсад доштанд, ки ин миқдор маводи мухаддирро ба шаҳри Душанбе ва аз он ҷо тавассути шарикони ҷиноятиашон ба хориҷи кишвар интиқол диҳанд. бо ҳамроҳии рафиқам Сайфулло Достиевич аз махфигоҳ шабона рафта маводи мухаддирро овардем ва автомашинои худ ба махфигоҳи махсус ҷойгир намудем. баъд аз он кормандони амнияти миллӣ моро дастгир намуданд ва аз дохили автомашинои худ маводи мухаддирро бароварда ба кормандони амнияти миллӣ супоридам. тибқи хулосаи шуъбаи экспертизаи судии раёсати агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Ғатлон, маводи дарёфтшуда 30 килограмм воситаи нашадори навъи афюн, 19 килограмм навъи ҳашиш ва 9 килограмм навъи героин буда, вазни умумияшон 58 килограммро ташкил медиҳад. аз мавзеи разо ки дар болои қишлоқи кишт мебошад, аз махфилгоҳи махсус ки шаҳрвандони афғонистон оварда маводи мухаддирро мемонданд, аз он ҷо гирифта ба хонаҳои худ овардем ва дар махфилгоҳи махсуси автомобилҳои худ ҷойгир намудем. 1 соат нагузашта кормандони мақомоти амният омада моро дастгир намуданд. вобаста ба ҳолати мазкур бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 4 банди Д, 289 қисми 3 ва 335 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. мо ҳамон вақт метавонем дар муқобили таҳдиду хатарҳои муосир аз қабили муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дастболо шавем, ки агар сокинони минтақаҳои назди сарҳадӣ ҳушёру зирак, равшанзамир ва огоҳ дар хатти марз амал намоянд, қалбашон саршор аз меҳру муҳаббат ба ватану миллат бошанд ва ба таҳаввулоти минтақа бо назардошти риояи манфиатҳои миллӣ бархӯрд дошта бошанд. либоси миллӣ оинаи ҳувият ва фарҳанги миллат. таҳти ҳамин унвон дар муассисаи давлатии китобхонаи оммавии вилояти Хатлон ба номи Шамсиддин Шоҳин чорабинӣ бо шукӯҳ баргузор гардид. дар чорабинӣ иштирокдорон бо тарзу намоиши либосҳои миллии тоҷикӣ ва муаррифии анъанаҳои фарҳангии мардум ошноӣ пайдо намуданд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкорони мо. либоси миллӣ оинаи ҳувият ва фарҳанги миллат.
تحت همین عنوان در مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین چورابینی فرهنگی برگزار گردید. در آغاز همایش مهمانان و اشتراکچیان از نمایش و آماده‌نمایی طعام‌های ملی، هنرهای مردمی و رسم و آیین‌های نیک نیاگان دیدن نمودند. گوشه‌های مخصوصی نمایشی با لباس‌های ملی از جمله چکن و اطلس، کرته‌های گلدوزی شده، تاقی و جامه‌های عنعنوی آرا یافته تاریخی قدیمه و ذوق بلند زیبایی پرستی ملت تاجیک را انعکاس می‌نمودند. سپس قسمی رسمی چورابینی آغاز گردیده مسئولین و مهمانان وابسته به ارزش و مقام لباس ملی ابراز نظر نمودند. قید گردید که لباس ملی نه تنها وسیله پوشش بلکه معرفی تاریخ، فرهنگ، جهانبینی و سنت‌های دیرینه خلق میباشد. تاکید شد که تاجیکان از قدیم دارای فرهنگی غنی لباسپوشی بوده. هر نقش و نگار و هر طرح آن رمزی خاص و معنی عمیق دارد. بانوی تاجیک با لباس ملی نه تنها خود را آرام می‌دهد بلکه فرهنگ ملی خود را معرفی می‌سازد. ما باید فرهنگ و ارزش‌های ملی خود را حفظ نماییم. چورابینی مذکور با هدف ترغیب و احیای ارزش‌های ملی، بلند برداشتن حس خودشناسی و افتخار ملی میان جوانان برگزار گردیده بار دیگر ثابت ساخت که لباس ملی واقعاً آینه هویت و فرهنگ ملت تاجیک میباشد. ذکر کردن به مورد است که جهت ترغیب و تشویق این عنعنه در ولایت ختلان همساله چورابینی‌های با شکوه برگزار می‌گردند. از جمله آنها چورابینی فرهنگی لباس ملی آثار تمدن جهان از تدبیرهای مهم فرهنگی به حساب رفته به واسطه با معرفی و ترغیب لباس ملی، احیای ارزش‌های سنتی و ارزش‌گذاری به میراث فرهنگ ملت تمدن آفر ما روانه گردیده است. برای با کاری دائمی تامین نمودن شهروندان کارجوی در شهر خوروغ ولایت بدخشان یارمارکه جایهای کاری خالی دایر گردید که در آن زیاده از 16 تشکیلات و کارخانه اشتراک نمودند. گزارش در این خصوص. ба шуғли расмӣ ҷалб кардани аҳолии қобили меҳнат, таъмин намудани кафолатҳои меҳнатии кормандон, ба ҳисобгирӣ дақиқи қувваи корӣ, тақвияти буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва дар ин замина баланд бардоштани ҳифзи иҷтимоии шаҳрвандон яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. Ин нуқта дар паёми солонаи пешвои муаззами миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид гардида, қайд шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва вазорату идораҳо вазифа доранд ки татбиқи самарабахши нишондиҳандаҳои пешбинӣ намудаи барномаҳои давлатиро ҷеҳти дар 5 соли оянда таъсис додани 1 миллиону 400 ҳазор ҷойи корӣ ва дар ин раванд баланд бардоштани нақши соҳибкории хурд, косибӣ ва ҳунарҳои мардумиро таъмин созанд. Дар ин замина дар шаҳри Хорух ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ доир гардид. Дар ярмарка беш аз 16 ташкилоту корхона, 36 ҷойҳои кории холӣ ва вазифаҳои озодро ба корҷӯён пешниҳод карданд. باید قید نمود که در یارمارک شماره زیاد ساکنان شهر خوروغ از جمله کارجویان این شرکت ورزیدند. اکثر آنها با راحت به جای کار پسندیده تامین کرده شدند. قسم دیگر کارجویانی که اختصاص نداشتند به کسب‌آموزی номнавӣ шуданд. дар рафти ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ теъдоди зиёди сокинон худро номнавис намуда аз ҷониби шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Хорух соҳиби ҷойи корӣ гардиданд. шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Хорух дар идомаи соли равон боз чунин чорабиниҳоро роҳандозӣ намуда ҷиҳати паст намудани шиддати бекории сокинон ҳаматарафа саъю талош намуда истодааст. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, шаҳри Хорух. Ахбор. яке аз рукунҳои муҳимтарини давлатдорӣ ин мавҷудияти артиши миллӣ мебошад, чунки он ҳамчун сипари боэътимод кафили амнияти оромии ҷомеа буда пойдории сулҳу суботро дар кишвар таъмин мекунад. ба муносибати 33-умин солгарди рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар вазарату идораҳо чорабиниҳои идонаи фарҳангӣ баргузор гардид. артиши миллӣ сипари давлат ва ифтихори миллат таҳти ҳамин унвон имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ба муносибати 33-солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ ҳамоиши илмӣ фарҳангӣ баргузор гардид. таъкид карда шуд ки заҳмату талошҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки бо таъсиси артиши миллии тоҷикистон аз буҳрони сиёсӣ раҳо ёфта ба рӯзҳои пурсаодат расидааст. ба таъкиди иштирокчиёни чорабинӣ ватандӯстӣ ва меҳанмеҳварии ҷавонон нерӯи асосии артиши миллӣ мебошад. бо ин назардошт ҷавонон ба хештаншиносӣ
ва тандурустӣ ва арзгузории бештар ба муқаддасоти миллӣ даъват мешаванд. нақши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таъсису ташаккули артиши миллӣ аз оғоз то имрӯз меҳварӣ мебошад. дар шароити имрӯза доштани артиши миллӣ яке аз шартҳои бақову пояндагист. соли 2025 тоҷикистон дар ҷаҳон яке аз кишварҳои амнтарин дониста шуд ки ин пеш аз ҳама садоқату матонати сарбозони артиши миллӣ ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мебошанд. дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов бахшида ба 33-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии тантанавии сатҳи баланд баргузор гардид. дар чорабинии мазкур намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати мудофиаи кишвар, ҳайати роҳбарии донишкада, намояндагони мақомоти давлатӣ, омӯзгорону донишҷӯён ва доираи васеи ҷавонон иштирок намуданд. зимни суханрониҳо зикр гардид ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун рукни муҳими давлатдорӣ дар ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, таъмини амнияти миллӣ, суботи сиёсӣ ва тамомияти арзии кишвар нақши калидӣ доранд. ҳамзамон таъкид шуд ки тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, садоқат ба ватан, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва омодагӣ ба ҳимояи марзу буми кишвар аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии ҷавонон ба ҳисоб меравад. дар фарҷоми чорабинии барномаи фарҳангии ватандӯстона пешкаши ҳозирин гардида ба як қатор хизматчиёни ҳарбӣ, варзишгарон ва ҷавонони фаъол барои саҳми арзанда дар таҳкими тарбияи ҳарбии ватандӯстӣ, рушди соҳаи варзиш ва тарғиби арзишҳои миллӣ сипоснома ва тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. ҳоло дар мавзеъҳои хавфноки ноҳияи Кушониён бо истифода аз 20 техникаи соҳавӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ идома дорад. ҳадаф аз роҳандозии ин тадбир пешгирии ҳолатҳои эҳтимолии офатҳои табиӣ ва таъмини хизматрасонии босифат ба аҳолӣ мебошад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ноҳияи Кушониён ба хотири анҷом додани тадбирҳои пешгирии эҳтимоли сар задани офатҳои табиӣ ба хусус дар натиҷаи боришоти зиёд, баландгардидани сатҳи оби дарёҳо ва рахна шудани соҳил аз ҷониби ниҳоди мутасаддид дар якҷоягӣ бо аҳолӣ тадбирҳои соҳилбандӣ амалӣ карда мешавад. дар доираи ин тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Кушониён дар минтақаҳои хавфноки соҳили дарёи Вахш, деҳаи сари пули ҷамоати шаҳраки Бохтариён тадбирҳои соҳилбандӣ ба роҳ монда шуд ки тавассути техникаҳои зарурӣ ба хусус тахтасангҳои калонҳаҷм ва сангу шағал соҳили рахнашуда пурра мустаҳкам карда шуд. дар моҳҳои январ, феврал, март вақти об пас мешавад, мусоиди корӣ мешавад, дар ҳамин вақт мо кандани хандақ прокопа ба роҳ монда ва хобондани тахтасангҳои оҳаниро васл насл карда аз соҳили чапи дарёи Вахш бароварда эмин гаштани деҳаҳои сари ҳавз, сари пул ва ҳалқаҷар мебошад. вақти баланд шудани сатҳи оби дарёи Вахш дар вақти сар задани офатҳои табиӣ ва ҳолатҳои фавқулода пешгирӣ, кам кардани талафоти ҷонӣ ва зарар ба сиҳати халқ аҳолӣ равона шудааст. тибқи иттилои масъулини шуъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён масофаи 40 километр соҳили чапи дарёи Вахш аз ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраки Бустонқалъа, Бохтариён ва Заргари ноҳия мегузарад ки дар ин масир 4 минтақаи хавфнок мавҷуд мебошад. бояд гуфт ки ҳамасола дар минтақаҳои хавфноки соҳили дарёи Вахш корҳои соҳилбандӣ ба монанди ҳандақ ва саддаҳои муҳофизатӣ бо истифода аз симтур ва тахтасангҳои оҳанӣ, бетонӣ, ниҳолшинонӣ ва дигар масолеҳи муносиб ба соҳилбандӣ анҷом дода мешавад. масъулини ситоди ноҳиявии ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ният доранд ки бо истифода аз масолеҳи зарурӣ ва ҷалби сокинон дар минтақаҳои хавфнок тадбири соҳилбандиро бештар ба роҳ монанд. дар рафти чорабинӣ, кашонидани санги калонҳаҷм, соҳилмустаҳкамкунии саддаҳо, корҳои заминӣ, сохтани садда иҷро шуда хавфи сар задани офатҳои табииро каме ҳам бошад пешгирӣ намуданд. шоҳзода Самандар Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Кушониён, ахбор. соли гузашта 156 гектар замини ноҳияи айнӣ обёрӣ карда шуд. ин тадбир аз ҷониби ҳукумати кишвар бо ҳадафи рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини сокинон бо кор амалӣ гардид. инак дар идомаи ҳамин иқдом дар заминҳои нави обёришудаи ноҳия 32 000 бех ниҳоли мевадиҳанда ва ороишӣ шинонида мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус.
дар ноҳияи айнӣ татбиқи барномаҳои муҳими экологию иҷтимоӣ бо суръати устувор идома дорад. Яке аз намунаҳои барҷастаи ин иқдомҳо лоиҳаи барқарорсозии устувори ландшафтҳо мебошад. Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин лоиҳаро роҳандозӣ карда, сокинон низ фаъолона дар барқарорсозии заминҳои бекорхобида саҳм мегузоранд. Танҳо дар соли 2025 дар деҳаи похуди ҷамоати деҳоти Рарс заминҳои бекорхобида дубора ба гарҷи кишоварзӣ ворид шуданд ва зиёда аз 63 000 бех ниҳолҳои мевадиҳанда ва сояфкан шинонда шуданд. Дар мавзеи дашти боло сокинон 100 гектар заминро ба боғи нафт табдил дода, он ба боғи баракат номгузорӣ шуд. Соли 2026 низ корҳои сабзкорию ободонӣ идома меёбанд. Дар 56 гектар замин беш аз 32 000 бех ниҳолҳои мевадиҳанда ва ороишӣ шинонида хоҳанд шуд. Ин иқдом на танҳо майдонҳои сабзро густариш медиҳад, балки ҷойҳои нави кориро низ фароҳам меорад. ҳамзамон низоми обёрии қатрагӣ дар 156 гектар замин ҷорӣ шуда, 2 ҳавзи калони захираи об сохта шуданд. кашидани хати об аз болооби деҳаи Фатмовуд бо дарозии 9 километр бо техникаи замонавӣ идома дошта, қарор аст ки то ҷашни истиқлолияти давлатӣ пурра мавриди истифода қарор гирад. ҳамаи ин иқдомҳо бо дастгирии сохторҳои соҳавӣ амалӣ шуда, бо беҳтар гардидани муҳити зист, рушди иқтисоди маҳаллӣ ва баланд шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ замина мегузоранд. Корҳои анҷомёфта дар соли 2025 ва нақшаҳои васеъи соли 2026 нишон медиҳад, ки ноҳияи айнӣ тадриҷан ба яке аз мавзеъҳои намунавии рушди устувор ва ҳифзи муҳити зист табдил меёбанд. дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бо ҳадафи сабзу хуррамгардонии муҳити атроф тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. тибқи нақша дар давоми 14 соли охир дар доираи барномаи давлатии кабуди зоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 маъракаи сабзгардонӣ дар кишвар вусъат дода мешавад. мавзӯъро ҳамкорони мо идома медиҳанд. ҷабҳаи бузурги созандагӣ ва ободонӣ дар доираи нақша ва ҳадафҳои муайяншуда ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе вусъат ёфта барои рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳр ва боз ҳам зебо гаштани симои пойтахти мамлакат тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар хиёбони Рӯдакии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, хиёбони Низоми Ганҷавии ноҳияи Сино, хиёбони Садриддин Айнии ноҳияи Шоҳмансур ва шаҳраки 61 ноҳияи Фирдавсӣ бо риояи талаботи агротехникӣ зиёда аз 1000 ниҳоли арча шинонида шуд. Тадбири мазкур ба татбиқи 400 рӯзи ташаббускорӣ иқдоми ҳизбиёни пойтахт барои таҷдиди 35-солагии соҳиби истиқлолӣ ва амалигардонии иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани пойтахт мусоидат хоҳад кард. ниҳолҳои сояафкан ба ороишӣ шинонида шуд ва боварӣ дорем ки бо ин иқдомҳо шаҳри Душанбе ба яке аз шаҳрҳои сабзтарини дунё мубаддал мегардад. чунин тадбирҳои кабуди зоркунӣ дар фасли зимистону баҳор дар доираи эълон гардидани соли 2026 чун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ бо ҷалби ташкилоти ҳизбӣ ва фаъолон минбаъд низ амалӣ карда мешавад. дар доираи барномаи давлатии кабуди зоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 имсол дар шаҳри Исфара зиёда аз 55 000 бех дарахти мевадиҳанда, ороишиву сояафкан ва ҳамеша сабз шинонда мешавад. дар доираи ин иқдом чун анъана сокинони шаҳр бо мақсади ба диёри ҳамеша сабз табдил додани шаҳру деҳот бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ба ҳашари ободонӣ баромада дар анҷоми умури тозакуниву ободонӣ ва гулу ниҳолшинонӣ ширкат намуда саҳми худро барои сабзу хуррамгардонӣ шаҳр мегузоранд. ҳадафи асосии маърака тақвияти корҳои ободонӣ, беҳтарсозии вазъи экологӣ, ғанигардонии гуногуннавъии биологӣ ва баландбардоштани фарҳанги муносибат бо табиат мебошад. иштирокдорони маъракаи ниҳолшинонӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ ниҳол шинонида таъкид намуданд, ки ҳифзи муҳити зист ва афзун намудани майдони сабзазор вазифаи ҳар шаҳрванди мамлакат аст. дар даромадгоҳи деҳаи боғистони ҷамоати деҳоти чилгизии шаҳри Исфара гулгашти замонавӣ ба масоҳати 400 метр бо бардурҳои замонавӣ ва асфалтпош намудан гузаронда шуда истода, зиёда аз 200 беғ дарахтони ороишии ҳамеша сабз, дарахти санавбари елдарӣ ва павлония шинонда шуда истодааст.
ниҳолшинонии амалӣ нек ба шумор рафта ба мо аз гузаштагон мерос мондааст. Дар шаҳру деҳоти Исфара маъракаи ниҳолшинонӣ ҳамасола ба иди сарсабзу хуррамгардонии ҳақиқӣ табдил ёфта, мардум барои хурраму сердарахт гардонидани муҳити зист фаъолона иштирок мекунанд. маъракаи ниҳолшинонӣ қадами устувор дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҳифзи табиат ва рушди устувори экологӣ арзёбӣ мегардад. 34 روزی اخیر فرانسه دچار آبخیزی شدید است. در کانادا بارش برفی رکوردی به قید گرفته شد. شرح این و دیگر رویدادهای خارجی مملکت در تهیه همکاران ما. بارش برفی از معیار زیاد در ایتالیا سبب شد که بازی‌های زمستانه المپیک را به تأخیر گذارند. طبق اطلاع مقامات در چنین وضع هوا در کوه‌ها برگزار کردن فینال لیژرانی خطرناک میباشد. برای برطرف کردن مشکلی‌ها تکنیک‌های مخصوص و کارمندان مربوطه فعالیت دارند. سنه گذراندن این بازی‌های زمستانه المپیک تا حال معلوم نیست. طبق اطلاع متخصصان این گونه باد و هوا تا آخر هفته باقی میماند. اطلاع رسید که در فرانسه بعد طوفان نیلز 110,000 گکتار زمین پورا خراب گردید. بیش از 2,000 نفر به جای امن کوچانیده شد. 150 خانه‌های استقامتی زیر آب مانده پورا خراب گردیدند. یادآور می‌شویم که فرانسه دوام 34 روز می‌شود که دچار آبخیزی شدید است. اگنتی آب و هواشناسی فرانسه اطلاع دادند که این گونه وضع هوا تا آخر هفته باقی میماند. در روزهای نزدیک فرانسه را باز یک طوفان با نام پدرو انتظار است. بارش برف در بعضی منطقه‌های کانادا به سطح رکوردی رسید. تورنتو دوام 3 هفته اخیر دچار سردی شدید بوده. سطح برف تقریبا به 50 سانتی متر برابر است. برای تازه کردن کوچه‌ها و راه‌های اتومبیلگر تکنیک‌های مخصوص به منطقه‌هایی که دچار مشکلی هستند سفربر گردیدند. مهیا ساختن شرایط خوبی ورزشی و تامین اینفراساختور ساحل در دهات با دریافت استعدادهای نو و مکملگردانی فعالیت مربیان و داوران فوتبال زمینه می‌گذارد. در ناحیه میر سعید علی حمدانی با اشتراک 26 دسته از جماعت دهاتی دوردست ناحیه مسابقه فوتبال برگزار گردید. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. با افتخار سالگرد روز تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان و عمومیت ورزش شروع از آغاز ماه فوریه در ناحیه میر سعید علی حمدانی برگزاری مسابقه ورزشی از روی نمود فوتبال بین دسته‌های محله و جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه راه‌اندازی گردیده دور نهایی آن با نتیجه‌های نظررس جنببست کرده شد. فوتبال یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش مملکت به حساب می‌رود. از جانب حکومت کشور فراهم آوردن شرایط و دستگیری یافتن این نمود ورزش مخصوصاً در سطح دهات عمومیت آن را بیشتر کرده برای کشف استعداد و چهره‌های نو زمینه‌گذار است. این هدف است که در دایره برنامه رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 به آن توجه مخصوص ظاهر شده است. مسابقه مذکور نیز در همین زمینه تشکیل گردیده 26 دسته برای دریافت جام گلستان میان هم سبقت دوستانه کردند. فوتبالبازان دو دسته به دور خاتموی راه یافته با مهارت بلند میان هم سبقت نموده وقت معین شده هر دو دور بازی با حساب مساوی انجام پذیرفت. در نتیجه برای معین کردن دسته غالب از جانب داوران ضربه 11 متره تشکیل گردیده با اشتراک فعالانه اعضایان دسته ها مسابقه نتیجه گیری کرده شد. در قسمت نهایی با زدن گل بیشتر جای یکم را دسته فوتبالبازان دهه گلستان جماعت دهات خواجه مومین و جای دوم را دسته فوتبالبازان دهه کشت میدانی جماعت دهات پنجرود سزاوار گردیدند. از جانب دستاندرکاران غالبان مسابقه با سپاسنامه، مدال، جام و تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید. سلام بینندگان گرامی، شما را با وضع هوای کشور برای پگاه 19 فوریه سال 2026 شناس می‌نماییم. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کشور اطلاع می‌دهند که در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییرآونده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 5 درجه خنک، روزانه 6-11 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه 10-15 درجه خنک، روزانه 5 درجه گرم می‌شود. در ولایت ختلان هوای تغییرآونده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا در وادی شبانه 6-11 درجه، روزانه 20-25 درجه گرم.
дар доманакӯҳ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водио шабона 8-13 дараҷа, рӯзона 15-20 дараҷа гарм. дар ноҳияи кӯҳӣ шабона 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 6-11 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияи тобаи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водио шабона 6-11 дараҷа, рӯзона 17-22 дараҷа гарм. дар ноҳияи кӯҳӣ шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 6-11 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво шабона 8-10 дараҷа, рӯзона 20-22 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушу болидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.